Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Haki kenta syaban sedang ya kejengnya syong kelan mengor, belakot pelong da ke FKJJP, ke HNYF, ke KSU, ke RBYF, bat ke JSU, ke belabu ban sedang ha kapur lai bejie no paisngi, jong ke arpusau terik nai wing hajar arpuar, kinong di madan bat kidukan kibadon hasilenter ke surok JS Road, kila khang kherdep no ya kidukan. Kini kisan teli kiseng bahalang kila pelong ya kejengnya syong kelan mengor, hakmat udur mod jong ukiang nangba, ubadon hajan ke Shillong Civil Hospital, kalong kumsi benta ban penrem halor ke jingsya asiat yap jong kisangut kiriu patba, ke Shnong Mukro, West Jenkia Hills District, haki pulit ke Jela Assam, haka step jong ke arpuar terik naiwing hajar arpuar.